Gahoro tangira babazi. We. Gali yako. Habari yako? Habari yako? Mzuri. Sema unatoka wapi? Unatoka wapi? Vuga mki. Huyu ndio anajua Swahili. Munatoka Katoi. Munafika hapa namna gani? Kutoka hapa Munafika hapa namna gani? Mvita tuko matekwa, tulishakamatwa matekwa kwa sababu tulishakamatwa. Mnakuwa mchama gani? Tulikamatiwa jana, tulitoka Rumangabo. Ulitoka Rumangabo bakakuleta hapa? Uko M23? Uko M23? Unakamatiwa na banani? Unakamatiwa na nani? Hauyu hata Swahili? Hauyu hata Swahili? C'est vrai. Rwandais, Srendre Force. Unakutana na Ndimbura. Hivi haukufe haya? Hapa ni kwenu? Sasa jinsi tulitoka mafunzo Rumangabo. Ego. Wakatuleta hapa wakati ya vita. Tulikuye tukigane na wazalendo. Tulisha naswa na wazalendo walisha babamba. Ndimbura za Generali Mutayomba. Niko na nyie na silaha zenu. Mashini gani? Makarasha. Mamaiti hatuwezi tukahesabia. Mumekufa 24 persone. Hivi hamuna haya kweli? Hivi hamuna haya? Huku ni kwenu, mko natafuta nini huku? Sasa tulishagombana. Tunataka tupigane Mupigane na nani? Samani afande. Huyu papa hayozungumuza. Ndio, zungumuza sasa, wewe mnayua zungumuza? Munyarwanda huyu. Rwanda, Srendre Force. Simba kwetu ni Goma. Quartier Majengo. Jinangu mienjo Muhubiri. Okay. Unaonekana hapa kufanya nini? Mimi onekana hapa sababu ya mgomo mubaya. Munachukia wenzenu, munatuua bule. Tulifanyaka nini Mkongo yetu kusudi mutuue? Sababu hiyo ni kusema ya kwangu ya marefu, mimi nilikuwa natoka kwa masomo na ni saa za saa 9 na tulichelewa ayo shu kuandika sema vizuri, hautakufa usiwe na oga. Si atu wake nilikuwa kamie na ule seti mwenye bameua pale. Okay, maiti yake iko hapa pembeni yangu. Tulikuwa kanaye wakatukamata bakitupia pia mugari. Sema vizuri, acha oga. Na muko ndani bengine ne bagaso ba mugoma. Kumbe na bali anza meeting saa 5. Saa 7 meeting ikeisha. Saa 8 bagarso bakushitoa kenda setuko kunatoka tunashimama pembeni ni ya balabara la tu heke ona gari ti na kwenye tuko inakamata fre wanarukaruka ama kutunasa wakitutupia mpaka wapi chanzo. Tulimaliza chanzo miezi 6 kwa mafunzo yao. Wakituleta muti hapa Shireyo. Muti Ruki. Kufikia Ruki. Bakiturudisha nyuma pale hali kumutovu. Kufika pale nimefunga pale juma mwezi moja.
Endelesha. Nimefunga pale mwezi moja. Ile mwezi moja ile juzi magharibi afande ase mjitayarishe vita nyie amuyaka pigana ako aseho kukula kaunga ya bure, unakula mchele le ya bure, mara hiyo kesho mnaenda kuvita. Nikisema ndio afande, usubuhi ya jana tunakuya kufika pale ali mukartie, tulilala pale asubuhi wa leo tukikuya sasa huko. Na mnatoka wapi? Na tunatoka